Hoidari dayda hoidari dayda hoidari dayda hoida. Hoidari dayda hoidari dayda hoidari dayda hoida. Unzer Çeçneti namazlar jvardın tam semmara o aşağıda titkos vorida. Aşağıda titkos vorida. Ankara bulan kuşki koş gibi ben sevgune bak zirtveli inkot vorida. Zirtveli inkot vorida. Hoidari dayda hoidari dayda hoidari dayda hoida. Hoidari dayda hoidari dayda hoidari dayda hoida. Это только мясо, соль и огонь, больше ничего. Все остальное это бастурма, это маринад, это уже, ну, скажем так, со временем по вкусу. Настоящий шашлык, я еще раз повторяю, мясо, соль и огонь. Это грузинская, это чача, настоящая чача. Это так называемый, если на русский язык переводить, первак. Но настоящая чача делается после того, как вино из винограда выдавится. И вот то, что остается, вот из него уже делают чачу. Сейчас там в чане налито вино. И мы из вина уже получаем вот этот продукт. Я предупреждаю. Это сейчас больше 60 градусов. Rimai, gal tu pavadini pirmas? Gal yra stambesnių už mane klausyk? Tiksliai. Прошу прощения. O. Gerai. Ulimam para kiski sasupa sulici misken kaptena sitkos vorida. Kaptena sitkos vorida. Bez shema cheret nedachi uxi amagramuda avet semitkos vorida. Avet semitkos vorida. Hoidari dayda hoidari dayda hoidari dayda hoida. Hoidari dayda hoidari dayda hoidari dayda hoida. Attenebamde upala koze tezgava hele vorida. Tezgava hele vorida. Zikrat kangulim alzendamente tamega bitko katoshim hele vorida. Katoshim hele vorida. Hoidari dayda hoidari dayda hoidari dayda hoida. Hoidari dayda hoidari dayda hoidari dayda hoida. Pukin tevari amomet tevan ayak sumes nebala sharis vorida. Nebala sharis vorida. Desmaran mikvar bichemo aras dros viqav sundalan karri vorida. Sundalan karri vorida. Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos grupė lankosi Kaukaze Užgulio kaime. Štai ten mūsų visi keliautojai. Parodykit kokių nors garsų, išleiskit. Gerai. Pirmasis klausimas. Kokiame jūs esate aukštyje virš jūros lygio?
2200 metrų. Teisingai. Kokia teka upė už jūsų nugarų? Gerai. Koks kalnas yra už jūsų nugarų? Kuo jis ypatingas? Koks jo aukštis? 60 metrų. Ką galite palinkėti kitiems geografams, kurie net dar nėra čia buvę? Linkime būti. Gero oro. Susirgti kalnų lyga. Kalnų lyga. Taip. Gerai, ačiū jums visiems. Dar kartelį parodome savo rankas. Sušunkam. O tie, kurie žiūri šitą filmuką, nepamirškit, kad šitiems keliautojams, kurie ten su ta trispalvė, reikės dabar 20 km. Koks vanduo po jūsų kojomis? Kokia jūsų nuotaika?